Ta pro ni ka phone kare ka Vivo Y91 kare ka phone. Kare ka phone dual SD, ka phone kadang biang, ka phone kadang biang kadang ready ro nang yak dot. Lo. Kunon kalian SD kan ni. Kalau bayar pro. Ta pro ka phone ngadap. Ngadap ta pro ka phone ngadap ta Samsung new Craftice ta biang. Abalah ta polisi pun perlu apa video polisi ajar mu